Bwega murithiri wa Meru TV tukoinambere kwa twicho kagira kaire na ikengo tukainambere kwa tukimurikaga maramethiritwo magikirwo rito na magikorerwo rangi ndeni ya ngatheti cietu na kawethire tunde na ngatheti ya The Daily Nation jarani yakwa njara kana ngatheti ira kiongo kira gikiritwo rangi kana kira gikoreretwo rangi ndeni ya ngatheti ino kiriuga ati ngwataniro ya bata yani ngwataniro ya grid mi bata ende ti batembega meko na bata embega na maybe bata ya kurutania ngugi bata ende no nwanga tumite ngwataniro ya tanuka kitharaga kiega kimika mita ngwataniro ya tanuka ngwataniro ya kono ngwataniro ya bata ngwataniro ya thina grid ya kogu ngatheti ino yenenkerete kiongo kia kinene gaugu kana bira bikoreretwo rangithi ngwataniro ya bata ya kono ya thina grid tera ya mbiti kuririkana wakagita kaingi kana kagita na kagita ikwethagirwa kwina gumu bwa kwigua kwina kuwatwa mbaru kiri muswanda fulani kagita karawa inambere kukenenkanagirwa nara ndeni ya bunge lakini kiri muswanda uyu wigeni na mantu mambesha na ora wathie nambere kwigua kiri kana gate imugaru na sheria koti ya inambere kwekiuga gugu kuririkana jumbe ndi bethiritwo bakinambere kwigua bakiwatanagira mubonde na kuinambere kwigua baikurukagia muswanda uyu kuga ati mbesha ibabate kuinambere kwikinenkana muswanda uyu nora wambechia CDF jitawata ngaf ira chithiritwe kana ribate kuinambere kwigua ikinenkagirwa tongore baba kengo kuruta ngogero kono tukarutha karatati ni gatuna na karatati gato 5 arao kwirikana ende kuringana ngatheti ino iriuga ati muswanda uyu withiritwo wikurukagua kira kionekanite ta wikira mbesha mibukoni yago karatati ni gatuna na gato 5 kara tukainambere kwa tukithagira ndugono ruru karatati ni kama wanje tukainambere kwa tukithagira riboti ya mujumbe wa Mwekuru na ara county ya Nairobi Esther Passaris na ara kwirikana ati guge bwake kana endekithire yake ria kugarura ichunje bya katiba kiri mantu makoneni na maandamano kombiko kaya kwegwa ati moni mamati mage kana kombiko kaya kwa muswanda uyu twake kombiko kaya kwa twe mwene muswanda uyu katu ekiritu nguo ya muswanda uyu kana katu kuona na nwa iretie muswanda uyu na ndeni ya bunge lakini kombiko kaya kwa kwina antu kwina atongoria bari nyuma ya muswanda uyu riboti ino tukainambere kwa tukimithagia karatati ni kama wanja murithiria wa Meru TV karatati ni ya 12 tukainambere kwigwa tukithagira ara ende imwankomo wethiritwo kinambere kwa gikurukaga nyuma ya mboto ya askari bagandi koloni yetu ya Kenya kwigwa bakithina ara nterechia aiti kiri gutetheria mantoni makoneni na ukaria karatati ni ya 12 na tukainambere kwa tukithagira ndeto ino chonde karatati ni ya 2 muraithire wa Meru TV tukainambere kwa tukithagira rugono rwa Islamu arabethiritwo bakinambere kwa bakimenagiria koti nkathi ciaguru nuntu bwa kuinambere kwigua gitigagiria ati anakinyambara batacheretwo ndeni igurano begwe bakinenkagirwa rugai rwago bakiuga atiriri bobo kinya imugaru na sheria ro mawatho mathia nambere kwa makithoma wanara ndeni ya kana dini ino yago karatati ni bado gatwiri no tukainambere kwa tukithagia rugono rwa agina wa mwende mask urathie nambere kwigua kiratho akiende mask na ara kugate na kuririkana akiringirwa thimu rwaire ana ba muthako wake na antu bamuji bathi bakere Juang bathi bakere bakere muthako uyu wake bae rugono rwa Juang na ruririkana kana tukinambere kwa tukiona rugono rwa Kinyo Juang uyu ni mwalimu urai athie nambere kwigwa no yakoragwa na nchera kiririkano yake ikithitwe kiruthikana arantere chia city rugono rwa tunde tukainambere kwa tukiruthagira karatatini gatwiri karatatini gatuthatu tukainambere kwa tukithagira irio bietawa nundos ni irio bira nkabieta ata kwanche nyanti bijibwa lakini kangirie kuelewa kangirie kuwata mbicha yongwa nundos
nundosi inyamuira chitha wirinda haya ira chira wiruga wana ndareka ntini ganona ichini kwirwa kuririkana atiri muthikiria na murithire wa Meru TV atiri irio bibi bietawa noodles ukakwigwa numenyerete kuruga nyamuini wetwa noodles kwina hatari na kulingana na ugima kulingana na chunkuni na kulingana na kinyande kuru mwanya ire chethire kinambere kwikinenkana ga riboti bethere tubakinambere kwa bagitarage na kugate kwina ugwati woikirego womenyeretie kuruga noodles chitawa noodles amedirikana tinya muimbega bwega na ntiko menyike no ndukaruga noodles especially mijire menyerete kuruga noodles temoko ethira muntu murume mugima kunenkerwa nyamui wetwa noodles mitamburu ale watogwe kumathani ni akameria muntu murume atibatiere noodles na actually wana tin noodles yake muntu murume atibatiere are tunyamu tututhu nonto bwa namna hii karatati ni gatwire kare ya murithiro wa Meru TV yakiragirie mantu makonenie na utongoria bwa Aislamu arabethire tubakinambere kwa bakimenagiria ubonene guge bwa kotira yankathi cheguru irayethire tubakinambere kwegwa ekienda kana ke grand kana gitigiria ana barabethire tubecherwa nja ya kigurano kuinambere kwegwa bakinenkagirwa urugai rwago na ara kuringana na atongore baba badini ino abogete kuringana na sheria ire ithoma wakana kuringana na mawatho marabathia na mbere kwa bakithomaga dini ino yago ni kuthina mbere kwegwa ikiringanaga kana gikirithanaga na guge bobo uge bobo ethe tubakina mbere kwegwa bugi ukagiria maoni nkurani nara baingi bethe tubakina mbere kwegwa bakireganaga na giuntu giki murithire wa Meru TV karatati ni waga twiri no tukwina mbere kwa tukithagira rugono rwa gina wa karaoke no urendagia mask muraitheria na urathie na mbere kwegwa akiratho na ara kuringana na gino uyu ethiritwe agitariria etawa Njeri ethiritwe akina mbere kwa gitaria na kuga na amenyire mwana uyu akiomba kwegwa ationoka kagita kara aringiro thimu rwatiriri naye na ana bakaraoke na kinyantu bamuji baye bere karaoke baye karaoke athi bwega irugono rwa kieba muno ruri akaratatini gagatwiri nara gina uyu wa karaoke Boniface Karaoke gino ake tawa Susan Njeri ethiritwe kinambere kwa gitariria na kuga ati aringirwe thimu Njuma Nkuruku ni ndagitari ba cibitari ya Kenyatta National Hospital arabathie nambere kwa bakimwira aire ana na ara Nairobi bakere Karaoke bai bathie nambere kwegwa bakiberaga bathi bonde kengo bakaina mbere kwegwa bakibe aranagiria na Karaoke na aga no athie nambere kwegwa akiberaga na nkoro kombika ya ukurujiro tana mwana uyu wakwa atithi nambere kwegwa akionokaga ino ntu bwa thimu ino Karaoke mianka 22 ethiritwe ari ndeni ya ICU na ara cibitari ino nyuma yake kuina mbere kwegwa akirathwa ni askari kana akithina mbere kwegwa akirathwa kagita karaka maandamano ntariki 17 mweri uyu wa ithanthatu kana mweri Kuruku nara ogite ati rirwe mbere mwana uyu wake akurathwo na gukua kuma kiri muntu urathie na mbere kwa kimuringagira thimu lakini nyuma ni ria thie na mbere kwegwa kirwa atikwa kwegwa akira wa cibitari na indi ana baba thie na mbere kwa bakira wa ana baba Karaoke bathie na mbere kwa bakira wa bathi bere Karaoke mantu marabarengenda kwa bakimwira kamonde tu ake nuntu na kwegwa na ende kiuria kira kinene murithiro wa Meru TV ri tende kwina mandu mama kubanga na amwe antu ri bakero bakane bachange kengo kunogokia Karaoke urathie na mbere kwegwa akirathagirwa maandamanoni akirathagwa gutebwa ruthite akirathagwa nuntu bwa kwendia mask akirathagwa nuntu boguchwa mutu wake wa wantu anturi bakero bachange kengo bangania kunogokia Karaoke
I don't know. Karatati ni gatuthatu muraithiri wa Meru TV karia ariria Nundos imbi muraithiri wa Meru TV. Nundos ni irio bira bithia na mbere kwego bikiria wa bira birwa wa ndarika ithatu. Ndarika ithatu na nimbinge muno. Actually kwa antu bathia na mbere kwa bakebire ya bikari ugu bagekira roji. Royi ni rwena murugutira. Wacha muke rwero kageta murugutira. Alafu ukatombeka nundos chiaku. Alafu ukaria. Rukono ruria ruraya rukonenie na nundos. Kuririkana Kenya baingi bethiritwe bakigura into bitagirite kana fake product kinya nyuma ya kwigwa bagikanagwa bakerwa ati batikagure into bitagirite okay rukono rwa Akenya bwabethiritwe bakigura into bitagirite na bakaria rukono rwa nundos ruriaga ugo na rukono rwa nundos ruga Akenya baingi bethiritwe bakinambira kwigwa bagitumagira noodles tairio bira bikurewa miji ukethira muno kiri antu bara baruta ngo kana kiri family ro kethira mukuru aingo geni mwekuru aingo geni ana be chukuru na maybe nyombe no tina house help ukethira ndira baya muji ogoro gintu kira kina mpwe muno kuruga ukethira ni ile tabibi wetwa nundos ara kwina mamare aga wetwa Mire Wamboi ginawa ana baire kumanara Nairobi ntere chakasara ni wetwa kinambere kwiwa gitariria routine yake abura gukarakarangi kinyote mwira no menye ogoro bwake bura bwe bukari no menye imbiyo akainambere kwigwa akirugaga na ara gukwerekana ata gukwerekana atiriri akinya muji wa ketha imwe cia ogoro na akathina mbere kwigwa akithagira na bena yura na kuguntu bwaruthaga ikuina mbere kwigwa akirugagira na baba noodles iri kathukindarika oithatu bakaria na bakabieta irio rimwe nekagira nyani maybe itasukuma kana gintu kingi kana gachwa gintu kingi akurenia na kio lakini kuririkana kinyati gukwake kana ti kwa Mire yake Wamboi kwethiritwo kiria wa into bibi no indi miji mingi nithiritwe ikiria wa into bibi miji mingi nithiritwe ikiria wa irio bibi biwetwa nundos na inara gukwekana ende nundos ino muraithiri wa Meru TV kuringana na uchunkuni tini unkuwa tikuringana na nigo na tikuringana na Meru TV kuringana na uchunkuni babu ithiritwe bukinaba kwa bukiruthagwa burionekania ati noodles timbega nundos timbega ata murithiria kuririkana ati ukamenyeria kuria noodles muno kirende guria chithiritwe kinambere kwikirugirwa chunku kurikana kwina gintu gitwa obesity ukethira wewe mwana kumenyeria kuria noodles yakunia burago tabatiri ukethira kwina complication chumba kwa kimugwataga wa ukagita kathite na kurikana kwina nthiguruta South Korea bara bethiritwe bakinambere kwigwa bakiruta gbo kiri mantu mama nthiguruta Philippines bethiritwe bakinambere kwa bakirutaga webo kiri mantu mama kondeni na kuria noodles ino na nthiguru mbingi ma ndeni ya continent ino yetu bethiritwe bakeragira ntheto ino nthiguru ira chingi chiariritie kwancha mwankani wa 2015 nthiguru ya India ni athia na mbere kwigwa ban uribo bwa noodles nyuma ya chiku inambere kwa igitestwa kana ikinambere kwa ikithimwa na kuonekana ate icho chitongoreti maite 17 kiri kureta mirimo itakwereka ndeni ya miri yandu kwa uko ina nthiguru noodles chiathie nambere kwa igitwika band kana ikiregwa watwika itie gwetegerwa hata kidogo ni kuinambere kwigwa ikiri yawa na ende onto boy bwethiretwo kuinambere kwa bukionekanaga ati irio bibi wetwa noodles ino ikionekana ati ichikubatira kwikithuganagiro kaire na nonto nthiguru chiethiritwe itariritwe ntububu mwanka gukuthirwo ni nthiguru yetu ya Kenya nthiguru ya Uganda Tanzania Rwanda na Kenya na Nepal chiethiritwe ikinambere kwigwa ikirichikubatira kwikiaragirwa re kube June mweri mukuruku Denmark na thie nambere kwigwa akiandikaga kiandiko kinene akiuga ati noodles itikaina mbere kwigwa ikiri yawa anthiguruni yake iri anthiguru kathumba tuire chiethiritwe kinambere kwigwa ikiaragire mantu ma noodles na kogu kuria device wende murithire wa Meru TV ibwega ukathina mbere kwigwa ugitigagira ati utikumenyeria kuria irio bibi itakumenyekana imbiyo yo ngono tukinyanka uria muntu by the way ngakuhuria ri noodles imbiyithaga weruthite noodles utimbira na kinya ni ontiye noodles imbiyo yethaga weruthite na imbiyo etemaga utwika ikabya na ndarika ithatu na tinduge utiagura gintu kiruge you know ibwega tukaina mbere kwigwa tugitika caution kana tukithia na mbere kwigwa imakagira turi twingwa noodles kana tuirio titu twake kwina tuirio
twire tuthibwa tukainambira kwigwa tugikagira untwire bwetu maybe irio bietu bya kimiru tukainambira kwigwa twitigagira bio tukuria tugatigira ati irio bietu itukwembrace culture yetu bora twamenyerete maybe kunyama uchurubo mwere kuria imikwaji kuria ikwaji kuria matuma kuria ikwa na irio bingi tabira tugatigira at least untwire bwetu inambira kwa tukibukinyangagira ndi kuwatira untwire bwanthe guruchingikana bwa untu kungi na kulingana na kinyana ndetu ino che untwire bado kuwekana kinya performance ya ntwarume nethire twekinambira kwigwa kiwiyaga muno kumania na uribubu bwa noodles no nturirikana baingi ba antu baraba kuria noodles ino endekire antu banene ntwarume ukethira muntu atina inya enganu ya kulinga maboti ya wechwira mtu atina ntwarume batina inya enganu ya gutira ati iba kurora okay miatoni yago ukethira rimwe miatwiri uyura okay buka uyura miatoni watwikana antu bangi na arome bakathi kurora miatu ino na tene miatu nuntu ene miatu batina inya ya gukanda na kana ya gutoa mitini kurora kurora ukibwaga ukethira ukibubwago bwirigwa na arome nuntu bo batina inya ya uko chia kurora miatu ino yago ona ukethira kinya kuruba ingiba kuinambe kwa bakira na mikaga kumania na untu bubu batikugania urimi bubu wa kurubago butikinyite kiwango kirage kubatarwa naindi kyo kathi kuona niyo minda nuntu no irimirwe ukethira kwina arimi bangi njorwa na arome bakaikurima minda ino nya wenda gwetegeria urimirwa munda nuntu botwika utikuria irio biria bikwagira na bwekuru kabatie kurugira kurubago tunyamu tutu wanenkerwe tuiro tutu gerania na araguye bwana bana nonenkerwe irio biena riri irio bia untwiri irio bia biawekira inya kengo kinya wagitabungi ugitabura gikwiki miru ndadia kitharaka karatati ni gatona ndeni ngatheti ino yaririti mantu makonani ngwataniro ya bata ngwataniro ya kono ngwataniro ya thina niyo yariritwe agago na arende gukwerekana ati ajumbe bethe tubakinambere kwa bakeragirirwa rurwa CDF na igina bira abithia nambe kwa bikinenkanagiro takira kya ngaf na arende gukwerekana ndeni ya rekondi ajumbe 300 mabana babunge ya Kindiguru ntu ya Jumanne bathie nambere kwigwa bakeragiria igina bithatu bira biri ndeni ya control yao kana bira bethe tubakinambere kwigwa by control na arende kuthire tukionekana ma ajumbe baba kwa gitari ambere bururu ajumbe kuthinambere kwigwa bakiwatanagira amabonde kwerekana kire bills mwanyire chithia nambere kwigwa kurukia kanikia na ndeni ya bunge ikwithagirwa kwina baba kubinga na barabange bakurega ikwithagirwa kwina kinyagu umu wekethira kwina gumu bwa gukurukia yena bibi lakini imugaru na kigina giki kurikana muna gutwika kotini athie nambere kwigwikiranaga na untububu ajumbe begwito bakeragiri untubu na gukurukia ndeto ino na ajumbe bebonde kumaruterwa ruterwa na thirikari na ruterwa thirikari bonde kwigwa bakiwatanagira amwe gukurukia ndeto ino irurugano rwariritwe akaratati ni gatuna na kinya karatati gatano murethero Meru TV wona waguranga theti ya kumebi ukainambere kwigwa ukionaga ndeto ino karatati ni gatuthandatu ikwithiritwe kwina igamba riritwe na arakotini riritwe kinambere kwa rikimenagiria waziri wa ukaria bwandeni na tungi ni Kipchumba Murkomen na ara Kipchumba na ata arutha kuririkana atiriri ikwithiritwe kwina pressure kuma kiri antu mwanya kuma kiri Kinyalo Society of Kenya na ara pressure no yithiritwe kinambere kwigwa gikirwa ende kumani na waziri Murkomen muno kiri mere yake ya rwarwera thiritwe kinambere kwigwa akiaragia muno kuwengira abitha babolishi kwigwa bakiretaga ndoa kagita kamandamano kuringana na oyo thetwa kira igamba kotini na ora ethiritwe akirikana na profile nene nati kuririkana atiri Murkomen itaka aremetwe kwigwa ari ubichi kana na ethiritwe akiremwa ikanya kara anenkeretwe ndeni ya ubichi Murkomen kuringana kinyana ndorira akwaria tindo ari chimutongoria nontu mutongoria
akumenya bwakuga ati we akiaragia ndwari etaira mbere kinya ya mwingi na natwathie na mbere kwa tukionaga ruaru I think echo itwathie na mbere kwa tukionaga Kinyalo Society of Kenya yabaki na mbere kwa bakibu magiri na kuuria kwa mukomeni watikomenya imwe na sheria uriko urethiritwa kina mbere kwigwa akiaragia ndeto ino kiri maandamano mama makuruku antu 16 bathie na mbere kwa baikwa maandamano mama aruthitwe kiumeki kana kagita maandamano makuruku ya antu 16 ibathie na mbere kwigwa bagikwa na bangi magana mana bathie na mbere kwa baiti ona ngurario ni mirini yao na ndio kaya kuona marira kwa ruaga ya kuingira boriji kurutha maafa nkuruki ikerekana imiario itagirite karatati ni kama uwanja kariria mujumbe wa Mwekuru na ara county ya Nairobi mujumbe oyo etawa Esther Passeris na ara kurekana ati guge bwage kana muswanda oyo wake kwira na ara bunge wa kutigira atiriri urethiritwe kira na bunge wa kutigira ati sheria ni kuruthirwo garuruku muno kiri mantu makwena maandamano kombeko ka kwigwa ti idea yake wengwa kombeko ka kwa kuri antu bali nyuma ya webubu baraba kwenda kana baraba kwaria ndeni ya Passeris karatati ni gatunana kwena private hospitals kana chibitari chekiumbe chile tukinambere kwigwa ikiwa ikathi kotini nonto bwa downgrade ya chibitari chekiumbe agonthiguru ni chile tukinambere kwigwa ikendaga ende kuthinambere kwigwa kinyechio ikira ithawa na ritho riega ni thirikari na ara kuringana na Rural and Urban Private Hospital Association of Kenya chairperson Ndagitari Brian Alishanga no thiritwa kinambe kwa kera yoro kiuga ati ikwethiritwo tena kugananwa kiri kuraithwa na muno kiri kinya thirikari kwinambere kwikionekana kunyiria anene biashara no kana chibitari cha kiumbe na njira ya mwaka na nende akiendaga uganania bwinambere kwigwa bukiruthikaga mantu mwanya kana mantu kathumba tu maigeni na ndete no mali akaratati ni gatunana karatati ni gakenda ni advert nkona chilukiti kanya kumurithiri wa Meru TV karatati ni ya 10 agagu ichile tukinambere kwikera nao kurekana ati birth certificate certificate ile cyo chiarwa kwethiritwo kwina unyiunyiu bwacho karatati ya 10 kamona advert nkona chiandikiritwa agago karatati ya 12 ni Haiti mwankende ukuthi ukulinga nthi nyuma ya bidhaa betu kwego bakithinara ntere cha Haiti gutigira ati bakugwa bagitethagiria kirimantu makwiga ukaria mwanka mukuruku ilio mutongoro mwangu athie na mbere kwegwa kinenkanagira askari bake kwego bakithinarora na nuntu bura bwethiritwo bukinambere kwegwa bukionekana kureta nguma kana bwethiritwo bukinambere kwegwa bukiretaga bwina mantu kathumba kana mutaratara mugimo oyo natuonie bamwe ba abithaa betu bamwe bakinambere kwa waito turo barabange bagitua na nguma mirini yago na mantu mange tamara kwa gwe mundi ito kwina mwanka wa kuthira nyuma ya ontu bobo kwina mbere kwegwa boy kinyaraka kathari ya 13 bado ni advert nkona ile yago karatati ni ya 13 ni opinion ni maoni mantu mwanya barabetha wabakerire mantu makona thirikari na mantu mangi marabethire tumakina mbere kwegwa makibainyagiria karatati ni katugana karatati ni ya 15 kare agago karatati ni ya 15 imbiche ya cartoon kona ile agago naran kona Matiangi ale agago akiaragia na Kinyaga Shagua ale agago akiaragia na imbiyo yako ali nyuma ara kwina askari ena nchuguma yena migwa nyuma ara kwina askari ena nchuguma yena migwa na bado ena nchuguma yena migwa wewete na njara rengi yena bunduki yena pisto gituro keke kina bunduki na aran kuona bayre baba witia well done ingo imbega ya nyuma ni bakinyaga orungu bakauga ya ingo gitari imbega buru ila yithiritwo kinambere kwigwa kionekana mbichi ya cartoon wa mtu ari mutaurire wake wa mbichi ya cartoon koguo magaruka murithiri wa Meru TV okainambere kwigwa ukiguraga mbicha ino yaku ya
kana ukainambere ko kigura ngatheti ino yaku na wibonere mantu mwanya mwanya marame thirito makiaragiro ndero cia makaunti irindeni ya ngatheti ino karatatini ga twiri kare ya ugu karakethiritwe kana kirigichiwe twiri mantu makonene parenting mari ngatheti ino mantu makonena ndero cia ome akimanthiguru bado irindeni ya ngatheti ino ndeti konene na mantu makibiashara bado irindeni ya ngatheti ino barabara tiyete ndeti ino irindeni ya ngatheti weno na kogu ibwega ukainambere kwiumagarukaga ukegwa ukiguraga ngatheti yaku na ikengo ukebonera ngono ino chonde chithiritwe kinambere kwigwa igikagirwa urito agagu na umenya imbi oyongwa yithiritwe kinambere kwigwa ikiaragirwa murithire mwende eroje kimishetho bado irindeni ya ngatheti ino na mantu maingi ukona ikinonto Gor Mahia bethiritwe bakinambere kwigwa bagibuta coach Ziko Otieno kainambere kokionaga imbi yoyongwa yithiritwe ikithema onto bobo bwekareka boko ni Komeru TV utikathikura ya nontu ngachokera kengutuwe tukiriragiria mwerekera yo mugongo. Good morning.